Estamos hablando hoy del Festival de la Música Sagrada de Fez. Es un festival muy importante en Marruecos, no solamente en Marruecos, pero en el mundo, por su especialidad en la música sofit. La cultura y la música es una arma para luchar contra el obscurantismo y contra la intolerancia. Et comprendre que toutes les civilisations se rencontrent ensemble dans leurs valeurs, dans leurs concepts, et que ce sont uniquement les formes qui partagent et qui séparent les différentes civilisations. Et c'est pour cela que dans le Festival de Fès, dont je vais présenter le programme, vous verrez qu'il y a des artistes de tous les continents et de tous les pays et de tous les courants. Fez es una ciudad inteligente, es una ciudad que, situada en el sur del Mediterráneo, ha sabido hacer una propuesta de un festival de ecomundial. 16 ediciones del Festival de Música Sagrada de Fez lo convierten en un punto de referencia para la gente que le interesa la música, para la gente que le interesa la música antigua, para la gente que le interesa el aspecto que ahora nos estaban hablando también de este viaje hacia el interior. Con Fez nos entendemos y esta relación especial desde hace mucho tiempo entre entidades de Fez i entidades de Barcelona. Nosaltres, a l'Institut de la Mediterrània, com és conegut, o almenys per aquells que ens coneixen, la finalitat és justament aquesta, apropar la gent de diferents cultures perquè es coneguin millor, perquè hi hagi una actitud més positiva, perquè avancem cap a una major comprensió mútua entre els diferents pobles. I sabem que a través d'aquest poderosíssim instrument de la música arribem a un públic molt més ampli. Ce projet est très prometteur en ce qui concerne les relations extérieures des régions marocaines avec les régions d'autres pays qui adoptent la décentralisation avancée et une occasion de choix pour entretenir cet esprit d'ouverture et d'échange. C'est une initiative importante qui ouvre les voies à un partenariat plus large.